Mwiriho neza mwese abadukurikiye ku Ibendera TV, kaze makuru avugwa akuraya amasaha. Turababwira ko muri Masisi inkomere n'imirambo na za casualties buzuye ibitaro bitandukanye, akaba ari imirwano ikomeje kubera mu duce twa Mutiri, Ihambwe ndetse na Rushebere. Turaza kubyinjiramo byose ku buryo burambuye. Turababwira ko mu mujyi wa Goma harahabereye operasiyo cyangwa se imikwabo yafatiwemo abarenga 20, bakaba ngo arabo ku ruhande rwa Wazalendo bagiye bitsimba mu tuzu tw'indaya n'ahandi hatandukanye. Biturabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira ku bijyanye n'ubugambanyi kuri 23 bwakomeje kuvugwa hanga mu mujyi wa Bukavu. Byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza no kubabwira ko ibyo Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baganiriye cyangwa se ibyahuje aba bagabo bombi byamaze guteza ikibazo ku banyekongo. Turaza kubyinjiramo byose ku buryo burambuye. Wowe cyo tugusaba no kubana natwe hano ku Ibendera TV, hanyuma udutize umwanya wawe wumve aya makuru, ukore like ndetse unyemerere uterekeho na subscribe yawe niba utari wayiterekaho. Mu gihe uterekaho subscribe yawe kandi ibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, ubundi tubane muri aya makuru ku buryo burambuye. Rero mukanya nza nsanga wateretseho like yawe ndetse na subscribe yawe. Yesi, kaze nanone nshuti bakunzi bacu mudukurikira, abari Goma, abari Bukavu, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese turaba asuhuje cyane. Abari mu Rwanda bo duhuriye muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV, mwese ikaze kandi mukomeze kugira weekend nziza. Ubwo nabari muri za Amerika, mu bihugu byose mudukurikira, mwese ikaze. Amakuru rero ni munyemerere tuyahere ku mirongo y'urugamba abirumvikana. Abantu mudukurikiye mwese nahangaha muba muhanze amaso. Ku munsi w'ejo i Masisi twababwiye ko hiriwe imirwano, akaba ari imirwano yabereye aha muri santere ya Masisi, ibera mu bice bya Rushebere, ibera kandi mu bice bya Bihiro, Katare ndetse na Mutiri. Iyi ni mirwano yiriwe iba ku munsi w'ejo. Iyindi mirwano ikaba yarabereye ahitwa Bihambwe. Abadukurikiye rero munyemerere mbabwire yuko ni mirwano yiriwe iba ku munsi w'ejo, ndetse ikaba ari mirwano yumvikanyemo imbunda ntoya n'inini. Akaba ari mirwano rero yari komeye cyane kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 ngo bakoze ibikorwa bikomeye cyane. Aha ngo bagukubitiye ikintu bise aduyi, ubundi ibintu bifata urundi rwego. Mu makuru yacu yo ku mugoroba mu bihe bitandukanye twababwiye yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 bagabweho ibitero mu birindiro byabo biherereye aha za Rushebere na za Bihiro, ariko noneho bikaza kurangira abarwanyi b'umutwe wa 23 bakoresheje za mbunda zabo zikomeye, biza kurangira abo ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo ngo basubijwe inyuma ndetse bararaswa bikomeye cyane. Amakuru rero aturuka hangaha mu rukera rwo kuri uyu munsi aravuga yuko nubwo uyu munsi ngo nta mirwano yongeye kuba, ariko abarwanyi b'umutwe wa 23 n'ubundi ngo bajyamiye ijanja
kubera yuko ku munsi w'ejo ngo batanze isomo rikomeye, bakaba rero bafite amakuru yuko ngo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zishobora n'ubundi kuza kongera kubagabaho ibitero, bakaba rero baryamiye amajanja. Ni ukuvuga umusinepa mu birindiro bye ari tayari, umukamandazi mu birindiro aherereyemo ari tayari, buri muntu wese n'igikoresho kandi ubwo ngubwo baba bari tayari. Hanyuma rero amakuru aturuka ahangaha ndetse muri iki gitondo, amakuru aravuga yuko aha muri hopitali ya Masisi ngo ahangaha huziyemo imirambo n'inkomere zitandukanye zo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo. Ngo huzuye inkomere zo ku buryo bwinshi, za casualties ngo zuzuye mu bitaro, ndetse ngo biravugwa yuko ibitaro byamaze kugenda byuzura, aho ngo ibitaro byafashe umwanzuro yuko abari bwongere kuza ngo batari bwakirwe. Nyamara kandi za casualties zizo zikomeje ngo kugenda ziraruzwa mu bice byinshi bitandukanye, dore yuko iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo ngo ari imirwano yari ikomeye, kandi ikaba ari imirwano n'ubundi yanahereye no ku munsi w'ejo bundi. Ku rundi ruhande rero magingo yangaya tuvugana, za drone ngo zarashwe, byamaze kumenyekana yuko ngo ziri hagati ya 6 na 7. Abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC ngo bohereje drone za zindi ziba zihetse ibisasu cyangwa se ziba zifite ibisasu zigenda zigahita zirasa. Izi rero ngo kubera ko abarwanya umutwe wa 23 bagiye bazirasa zitari zanarenga kilometero zigurukijwe, ubu ngubu ngo izimaze kubarurwa zirabarirwa hagati ya 6 na 7, zose zarashwe n'abarwanya umutwe wa 23 aha muri Masisi centre werekeza aha muri ibi bice. No kuvuga ngo unyuze muri iyi route, ni route yitwa R529, abantu bari muri utuko dutandukanye za Rushebere rwose ejo bumvishe ikintu cy'imiripuko itarigeze yongera kubaho, miripuko ikomeye cyane, sharing zikomeye ziteye ubwoba, za mashini gani zarakoreshejwe. Hari n'amakuru avuga yuko rwose ngo FARDC yararashwe, bigera naho ijya kuzana igifaru nacyo iragerageza nacyo baragitwika. Barwanya umutwe wa 23 ku munsi w'ejo ngo bakoze agatendo gakomeye cyane ahangaha muri ibi bice rwose, ngo bahakoreye ikintu cyitwa amateka akomeye cyane. Magingo yanga rero abaturage bo ngo bakaba bakomeje guhunga, nyamara ariko kuri uyu munsi ngo ntago noneho bahunze ari benshi kubera ko nta mirwano yigeze yongera kumvikana, nubwo hari ibimenyetso by'uko ngo isaha n'isaha n'ubundi imirwano yakongera kubura aha muri ibi bice. Gusa abarwanya umutwe wa 23 bakomeje kuryamira amajanja bavuga yuko nubwo nta bitero bagaba, ariko nibaramuka bagize ibitero bongera kugabwaho, biteguye gutanga isomo n'ubundi nkuko bahora babivuga. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa ahangaha muri Masisi, akaba ari imirwano rwose itoroshye yabereye muri ibi bice kuva ku munsi w'ejo bundi. Ku munsi w'ejo iririrwa, akaba rero ari imirwano rwose ngo yakomeje kugenda itoroha, dore ko ngo inkomere zabaye nyinshi, ngo kandi tubabwira n'inkomere n'imirambo ngo ni myinshi, gusa ariko ngo biracyarimo kubarurwa kubera yuko ngo hakomerekeye abantu benshi, hapfiriye abantu benshi. Ubwo dushobora kuza kubigarukaho mu makuru yacu ataha, mu gihe imboni zacu ziraba zamaze tayari kuduhereza aya makuru 5 kuri 5, dore yuko hano twebwe tubagezaho ibifatika, ibidafatika tukaba tubiretse gatoya. Hanyuma rero reka n'ubundi dukomereze mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma mu ijoro ryakeye hakozwe operation cyangwa se operation cyangwa se
ibyo bamwe mukunze kwita umukwabo, akaba ari umukwabo utoroshye. Mujyi wa Goma habereye umukwabo utoroshye nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bari bafite amakuru y'uko aha mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Goma werekeza za Nyiragongo hariya ngo hari utuzu tw'abakora cyangwa se tw'abigurisha, no kuvuga indaya, ngo rwose hari harimo abawazarendo bayitsimbyemo abarwanyi b'umutwe wa M23. Rero aya makuru ngo baza kuyamenya, bamaze kuyamenya rero mu ijoro ryakeye rwose ngo bakoze operasiyo cyangwa se umukwabo. Magingo yangaya rero bakaba bamaze gufatwa amatekwa, ngo bafashwe matekwa rwose nyuma y'uko abangaba ngo bajyaga bitwikira ijoro bakajya mu baturage mu bice bitandukanye bakabambura, abandi bakabasahura, barangiza bagahungira muri utu tuzu tw'indaya, ngo baraye bakozwemo umukwabo. Rero M23 ikora akantu tayari ubu ngubu ngo bamaze gufatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Narakubwiye aba batipe ba M23 Alliance Fleuve Congo M23 bafite abatipe babandi baba bashinzwe gutanga no gutara no gutangaza amakuru mu gisirikare. Bamwe mu bita za maneko, abandi mukabita za ingenza, abandi mukabita ibiki. Twe twahisemo kujya tubita batara bakanatangaza amakuru mu gisirikare. Ubwo nuzajya wumva tuvuze gutyo ujye uhita usobanukirwa icyo tukubwiye. Aba rero ngo niba bagize gutya bamenya aya makuru, bamaze kuyamenya tayari bahita abayashyikiriza Alliance Fleuve Congo M23 irangije nabo ku ijoro ryatambutse. Ngo operasiyo yabaye operasiyo, akaba ngo ari operasiyo itigeze inatwara igihe kinini cyane, kubera yuko icyo bakoze ngo babanje baragota utu duce bakekaga yuko duherereyemo abawazarendo bitsimbye, ubundi barangije tayari binjira, abaza aho binjira bazi nicyo bagomba gukora. Abangaba rero bamaze gufatwa kandi bikorwa n'ubundi nk'uko M23 ibitangaza, ibikorwa byo gukora za operations zitandukanye kugira ngo abaturage babone umutekano urambye kandi usesuye. Ibi byo ngo bigomba gukomeza no mu bindi bice abarwanyi b'umutwe wa M23 wamaze gufata. Ngibyo rero ibyabereye Goma. Ubwo ndagenda mbatambutsa mu bice bitandukanye byaha mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kanya turaza kwitsa ku kibazo kijyanye n'ubugambanyi bwakomeje kuvugwa aha muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu, ndetse ubu bugambanyi bukaba bwaravuzweho na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Byose mu kanya ndaza tubyitseho tubirambure, ariko munyemerere tubanze dukubitire ikinshasa. Narababwiye ngewe nzajya mbafata mbajyana ahantu mu bice bitandukanye. Ejo bundi uzagera gutya wumve nakujyanye ngo utereka neza neza Katari. Ubwo rero rwose ninkubwira ngo terekaho like yawe, nkakubwira ngo terekaho subscribe, ubundi ibingibi rwose wakabaye ubinkorera wihuse kandi ukabinkorera ubikunze unabishaka, ubundi ibintu bikagenda neza. Ariko ni munyemerere gatoya, ubundi muratwumva amajwi murimo kuyumva, kwara barimo kumbwira ngo amajwi ntimuyumva, bimeze gute? Nimumbwire niba amajwi muri kuyumva neza, munyandikire mubimbwire niba amashusho muri kuyabona neza, ubundi nze mu kanya dukomeze rwose mubimbwire, ubundi dukomeze mu kanya gato ndaje, ubundi mbanze ndebe niba amajwi murimo kunyumva neza hato shiduka nacurangiye abahetsi, dore ko byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Yes, ikaze nanone
hari umbwiye ati rwose amajwi turimo kuyumva 5/5. nawe aho dukurikiye uherereye niba urimo kutwumva neza ubitubwire, niba kandi utarimo kutwumva nabyo ubitubwire. tayari twerekeje i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. uherereye muri Amerika ubwo tukujyanye i Kinshasa. hanyuma rero ahangaha i Kinshasa ku munsi ni ukuvuga ku itariki 3 muri uku kwezi kwa 4 muri uyu mwaka w'2025 Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherejwe na Perezida Donald Trump muri iki gihugu. akaba ari intumwa rero zari ziyobowe n'umujyanama mukuru w'iki gihugu, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika witwa Masadi Buros. akaba yaragiranye rero ibiganiro na Perezida Tshisekedi. igikomeye rero gitumye iyi nkuru tunayigarukaho nuko ibi biganiro byabaye hagati ya Tshisekedi n'iyi ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane mu banyekongo. mbere yo kugira ngo tugaruke ariko ku buryo ibiganiro n'uyu muhuro cyangwa se uyu mubonano byateje ikibazo mu banyekongo, ni munyemerere mbanze mbabwire ko abagabo bombi ngo mu byo baganiriye hariho umushinga ujyanye n'ubucuruzi, iby'amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zigacukura amabuye y'agaciro muri Kongo, hanyuma ubundi nazo zigatanga ikiguzi ngo cyo gufasha Tshisekedi kwirukana abarwanyi b'umutwe wa M23 mu bice baherereyemo. hanyuma rero ibingibi ngo byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane. ibi byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane dore yuko ihuriro ramuka rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaganye, ndagira ngo ubyumve neza, ndagira ngo ubyumve rwose 5/5. aba bagabo ntago binubiye, abagabo ntago bababajwe, ahubwo aba bagabo bamaganye. kwamagana ubwo murabyumva neza, ariko aba rero bari muri iri huriro ryitwa ramuka rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa DRC bamaganye uyu mugambi wa Perezida Tshisekedi wo kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. aba bagabo baravuga bati Tshisekedi ni ugucuruza cyangwa se ni ukugurisha umutungo w'igihugu. ibi ngibi rero rwose ibi bikaba byabaye ikibazo gikomeye cyane. umuvugizi wa ramuka rero uyu nguyu murimo kureba abadukurikiye ubwo ngira ngo murimo kumubona yitwa Prince Epenge, akaba yatangaje ko amasezerano Tshisekedi yashaka kugirana n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ameze nko kugurisha umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara ngo hakabaye habaho ubufatanye bufitiye inyungu buri ruhande rwombi. ni ukuvuga niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gufasha Perezida Tshisekedi nibamufashe, ariko ibyo kugurisha umutungo wa Leta ya Kinshasa ibi bihagarare. uyu muvugizi rero wa ramuka ari we Prince Epenge yagize ati amabuye y'ingenzi y'igihugu cyacu ashobora gushira, kandi ubufatanye bwose bwabaho bukubiye ku biganiro. kubw'ibyo rero amasezerano Felix Tshisekedi yashaka kugirana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi agamije uretse kugurisha umutungo w'igihugu cyacu. abanyekongo ntitubishaka. umugabo rwose uvuga ibintu akanabishimangira
akavuga ibintu akanabihamya, akavuga ibintu akabitsindagira rwose, yarangiza akavuga ati ibingibi turabyamagana ku mugaragaro. Epenge yatangaje ko Tshisekedi yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kutubaka igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 5 amaze ku butegetsi, agaragaza ko kwibwira ko ingabo za Amerika zizamufasha kurinda iki gihugu kubera ko azatanga amabuye y'agaciro ari ukwibeshya. Abagabo rwose barakaye ndetse umujinya wabaye umurandura nzuzi. Baravuga bati twebwe nk'abo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi wowe Tshisekedi ibyo uri gukora ntago tubyemera ndetse turabyamaganye. Ibintu rero byakomeye. Ubwo mwese mudukurikiye hano ku Ibendera TV, nabwiye nti nzajya mbaha amakuru yizewe kandi y'ukuri, mbahe amakuru nk'aya ngaya y'ubwino, ubundi kuyakurikira ni inshingano zanyu ariko ni n'uburenganzira bwanyu. Gusa icyo mbasaba nanabinginga, wowe nyemerera uterekeho like yawe, nyemerera uterekeho subscribe yawe. Abantu 200 ndabashaka, abantu 200 bashyashya mudukurikira rwose mutari mwakora subscribe, ni munyemerere muyiterekeho, kandi iyo muyiteretseho mugakora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera mpita mbibona. Ubwo rero rwose nyemerera uterekeho, rwose uraba ugize neza, nanjye amakuru nyaguhe mfite courage. Tayari rero nta bintu byo gutwara umwanya munini, ngira ngo mwebwe mudukurikira ubushake ndabizi murabufite. Ubwo icyo gukora, ubwo iyo namaze gushyikira mikrofone urabizi ko mba ngomba kukuvira imuzini muzingo. Ubundi nawe rero uterekaho like bita bimpa courage zo gukomeza, uterekaho subscribe mpita mbibona, ubundi wibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubundi ibintu bikaba tayari. Trebye 5 kuri 5 tayari. Twinjiye muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se Sud Kivu. Uyu mugabo abadukurikiye muramuzi cyangwa ntago mumuzi? Uyu mugabo abantu mudukurikiye ku Ibendera TV ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, akaba yitwa Birato Rwihimba Emmanuel. Akaba ari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na Alliance Fleuve Congo 23 tariki 28 Gashyantare muri uyu mwaka 2025. Uyu mugabo rero byagiye bivugwa yuko ngo yaba ari mu bugambanyi, arimo kugambanira abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bikavugwa yuko ngo mu bitero bimaze iminsi biba aha muri Sud Kivu, ngo uyu mugabo yaba ari kubigiramo uruhare rw'ubugambanyi. Akaba ariyo mpamvu iyi nkuru nyigaruye. Iyi nkuru ndayigaruye nyiteretse imbere yanyu, ubundi ni munyemerere ibi tubigarukeho ku buryo burambuye. Amakuru yagiye akwirakwira hirya no hino, abantu bavuga ngo M23 ngo irimo kuzira abagambanyi bayirimo, abandi bavuga ngo M23 ngo yarahubutse gushyiraho uyu mugabo, dore ko uyu mugabo ubundi azwiho ibijyanye n'ubucuruzi, yikorera ubucuruzi rwose kuva na kera, ndetse abakurikira amakuru bavuga yuko uyu mugabo ngo ari umukire, icyitwa ifaranga ngo rirajejeta. Icyitwa ifaranga kuri uyu mugabo ngo rirajejeta. Uyu mugabo rero akaba akomeye. Hanyuma rero abakomeje kugenda bavuga ngo uyu mugabo ngo yaba ari kugambanira abarwanyi b'umutwe wa 23. Ndagira ngo mbabwire yuko ibi ari fake news, cyangwa se ya makuru akomeje kugenda ahimbwa caracara aho ngaho agamije guca intege y'abarwanyi b'umutwe wa 23. Abakomeje kugenda muvuga cyangwa se mwumva ibivugwa hirya no hino ngo uyu mugabo ngo aragambanira Alliance Fleuve Congo 23. Ndagira ngo mbabwire yuko
ibi bintu magingo aya ngaya ukwiriye kubifata nka fake news. Amakuru aturuka mu nda y'isi ahangaha Bukavu aravuga yuko ngo ibyo gushaka cyangwa se ibyo gutangira kuvuga yuko uyu mugabo ngo yaba ari umugambanye ngo ni ibintu byashatse kugira ngo bipangwe cyangwa se byapanzwe na abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kugira ngo batangire kuzana umwuka mubi hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ndetse n'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero magingo aya ngaya mwebwe mudukurikiye, mwebwe mudukurikirana hano ku Ibendera TV, ndagira ngo mbabwire yuko ibingibi ukwiriye kubifata nka fake news magingo aya ngaya. Ku munsi w'ejo, ubwo no kuvuga tariki 4 Mata muri uyu mwaka wa 2025, uyu mugabo ndetse yagaragaye rwose mu kazi nk'uko bisanzwe, ndetse kandi agaragara nta kibazo n'iki na kimwe afite, ndetse no mu bagerageje kumubaza kuri ibingibi yavuze yuko ibingibi abantu bakwiriye kubyima amatwi kubera yuko ari birimo gupangwa. Urumva uyu mugabo yabaye umucuruzi no ku gihe cy'ubuyobozi bwa Kinshasa ahangaha muri Bukavu. Uyu mugabo rero aziranye birumvikana n'abatari bakeya dore ko bakoranye igihe kinini. Ikindi kandi uyu mugabo ni umunyefaranga. Urumva Repubulika cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa kumva ko uyu mugabo arimo gukorana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'ubundi ni ibintu bitagomba kubashimisha na gato. Kuba rero bitarimo kubashimisha nibyo biherwaho bakavuga yuko ngo uyu mugabo ari umugambanyi. Ubwo ni bya bindi n'ubundi bikomeza kugenda bikwirakwizwa mu bihuha bitandukanye. Mwarabyumvishe ku munsi w'ejo bagize gutya, ni ku munsi w'ejo bundi rwose bagize gutya baravuga bati M23 yinjiriye igihugu cy'u Burundi, yinjira muri GPS zabo irabivangavanga, nyamara kandi ari fake news. Aya bintu bakomeza kugenda bahimba rwose. Narababwiye ni hano ku Ibendera TV nzajya mbazanira amakuru y'ukuri kandi yizewe. Bakubita ikinyoma aho ngaho mpita mbazanira mbabwira ntibi ni ibinyoma, undi mwebwe muzadushinze ibindi muzabidushinze. Ariko ikijyanye n'amakuru rwose narakubwiye ngo nuzajya wumva namaze gushyikira microphone hano ku Ibendera TV ujye wicara utera gatebe ubundi amakuru uyesobanukirwe 5 kuri 5. Hanyuma rero ikijyanye n'ubugambanyi ahangaha munyemerere tugisubikira ahangaha, ahubwo mbabwire ko mu mujyi wa Uvira naho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko ngo mu ijoro ryakeye Wazalendo na FARDC ngo biraye mu baturage, akaba ngo hari ubusahuzi bwakorewe abaturage, ndetse ngo akaba Wazalendo na za zindi zitwa niba ari Nyatura niba ari ibiki mayimayi nazo ngo ziraye mu baturage. Akaba ngo hari abanza yuko cyangwa se abanenze ibikorwa by'ubusahuzi, aho ngo abagera kuri 2 bose baraye barashwe. Akaba ari ibikorwa rero bikomeje kunengwa, ibikorwa bigenda byibasira abasivile nk'uko nguko, akaba ari ibikorwa bigayitse cyane. Ibi rero akaba ari ibikorwa byabaye mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryakeye. Akaba ari ibikorwa bivuga yuko ngo izi Wazalendo zitwikiriye ijoro zikajya gusahura abaturage, kandi abangaba ngo bari bitwaje intwaro rwose. Ngo umuturage wavugaga ati ibingibi turabinenze, ubwo ngo yahitaga asiga ubuzima. Ibintu rero bibabaje cyane bikomeje kubera ahangaha mujyi wa Uvira. Hanyuma rero ni munyemerere update tuzisubikira ahangaha, twizere ko mukomeza kugenda mubana natwe. Ubwo ku mugoroba turaza kugaruka n'amakuru arabagezweho muri ayo masaha, nyuma nijoro nabwo tubagezaho amakuru abagezweho. Ubundi wowe cyo usabwa n'ikintu gutera gatebe ugakurikira aya makuru,
like yawe ukayiterekaho nkayibona, ariko ntugatinye no kumbwira niba amajwi urimo kuyumva neza cyangwa se niba utarimo kuyumva. Hanyuma kandi ubwo subscribe yawe niba utari wayiterekaho umenye yuko rwose ibintu utarimo kubikora neza. Terekaho subscribe yawe, uterekeho nako kantu kameze nk'inzogera nukugakoraho gusa. Ubundi ibi bintu tubasaba ni ibintu bitagoye, wowe nukurambikaho gusa. Like nukurambikaho cyase nuguterekaho cyane nugukandaho, subscribe nugukandaho. Niba rero rwose nta shyari ufite cyangwa se niba nta mutima mubi udufitiye, rwose bikore ubikunze, kandi ubwo ngubwo n'imigisha niko tuba tugenda tuyigusabira. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, komeza kubifuriza kugira weekend nziza. Abantu mudukurikiye muherereye muri Leta Zunze Ubumwe mbateye yambu, abantu mudukurikiye muherereye mu Bubiligi mbateye yambo, abantu badukurikiye muherereye mu Bushinwa, muri Canada, mu Bwongereza. Ariko uziko hari abantu baherutse kutubwira yuko badukurikira baherereye no mu Bushinwa. Mwese rero tubateye yambo, abari muri Kameruni, muri Afrika y'Epfo, mwese za nshuti zacu ziherereye Kampala, ntago mperutse kubasuhuza ntimukagire ngo narabirengagije, ariko ku mutima mba mbafite. Nshuti zacu ziherereye Kampala, muri Kenya, mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngiye no kuzajya mbandika amazina rwose, mujye munyandikira munambwire n'amazina, ubundi nge mbasuhuza mvuga nti wa Mutarama witwa gutya uherereye aha n'aha. Mwese rero mbahaye yambu. Hanyuma hari abadukurikira baherereye Kayonza, za Bugesera, mu bice bitandukanye by'u Rwanda, namwe tubateye yambu, ari nako mbashimira. Ubwo dusubire mu makuru ataha, Imana ikomeze kubarinda.